Muzej je otvoren 8. februara 1984. godine na dan otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara i normalno je radio sve do 27. aprila 1992. kada je kao jedna od prvih kulturnih institucija u Sarajevu devastiran. Srećom, mi smo uspjeli evakuisati sve eksponate, prvo u Bosanski kulturni centar, poslije toga u Zetru, nažalost i Zetra je poslije toga granatirana, te se čekalo dugo vremena da bi 2004. na 10. godišnjicu olimpijade, na 20. godišnjicu olimpijade u Zetri otvorili ovaj obnovljeni muzej. U isto vrijeme trajala je akcija da u matičnoj kući u kojoj se danas nalazimo izvršimo restauraciju i prenesemo sve eksponate kao što je to bilo 1984. I nakon 27 godina mi se nalazimo u obnovljenom Olimpijskom muzeju u njegovoj matičnoj kući u Petrakinoj ulici. Zgrada je nacionalni spomenik kulture, nastao 1903. godine. Ovo je projektovao čuveni arhitekta Karl Pražik i to predstavlja izuzetnu arhitektonsko nasljeđe i to je razlog zašto se malo i odugovlačilo. Bila je delikatna obnova muzeja, ali eto, srećom sve smo završili. Muzej je koncipiran kao Olimpijski muzej u Lozani, međunarodni, sa dvije osnovne karakteristike: sport i umjetnost. To je još od antičkih vremena kao univerzalne vrijednosti. Kroz segment sporta prezentirali smo organizaciju i pripremu 14. zimskih olimpijskih igara, a kroz umjetnost prezentirali smo, evo recimo, čuvenu mapu grafika gdje se nalaze dijela Andy Warhola, Henry Moora, Pistoleta, plakati Ismara Mujezinovića i mnogi drugi. Posjetioci kad dođu u muzej impresionirani su, ja moram reći, možda je to i neskromno, tu su recimo skije Jure Franka, tu je jakna koju je predsjednik MOK-a, gospodin Juan Antonio Samaran, poklonio muzeju, on je bio u toj jakni na Sarajevskoj olimpijadi. Tu su medalje, filatelija, numizmatika, stare skije, stari bob i tako, brojne stvari. Sve malo smo. Jes, Edi, Jaška, ima tradiciju. Prijatno. Sve je moguće. Ti si teško.